Prije što počnemo današnje predavanje, uzmemo 2-3 minute da kažemo nešto na ovo što je naš brat Haris rekao, a to je jedna od bolesti našeg vremena, a ona je robovanje društvu, robovanje modi, slijeđenje nekakvih trendova koji se nameću. I kad čovjek oboli od toga, on jednostavno se ne smiri dok ne dobije ono što je sada u trendu. Bez obzira ono što on ima je po šerijatskoj propisu i više nego dovoljno. Če Allah mu je dao nešto da ima, ali čovjek jednostavno pao pod utjecaj društva, pod utjecaj mode i ostale stvari, jednostavno prodaje sve, daje sve, posuđuje, da bi on kada izađe na ulicu bio u trendu, da bi ljudi rekli da je on u modi, da je cool i tako dalje. To je bolest, to vas treba liječiti. Islam ne zabranjuje da čovjek sebi kupi dobru stvar, bio to mobitel, auto, bilo što. Ali je bolest da ti kupiš mobitel danas i poslije 15 dana ga mijenja zato što je došao novi model, i poslije 2 mjeseca ponovo mijenja zato što je treći model i tako dalje. To je čista bolest. Zato musliman uvijek mora da ima svoju ličnost. Uvijek. I to je ono što odlikuje muslimana. Pravo muslimana. Gdje god da ga baciš, ne mijenja se. Zato se musliman ne istopi u društvu gdje dođe. On topi društvo. To je pravilno. Nažalost, danas originalni muslimani koji se rodili kao muslimani, oni se istope u društvu. Oni se istope u društvu. Takmiče se sa onim ološem koji u društvu živi, ko će više da se istopi, više da dokaže da je veći klošar. Jedne prilike, događaj možda vama svima poznat, u Francuskoj jedna žena primila islam. I kad primila islam, stavila nikab. Otišla na kasu, prodavnica kupovala, i na kasi radila muslimanka koja je otkrivena bila. Koja je njoj došla, rekla, mi smo ovdje u teškoj situaciji, samo moment, mi smo u teškoj situaciji ovdje i tako dalje, treba malo se prilagoditi okolini, ovo ipak nije naša država. Kaže, nije naša država, ovo je moja država pa. Ovo je moja država. Ja sam francuskinja, ovo je moja država. Ja se od svoje države hoću ponašati kako ja hoću. Dok ona muslimanska, koja originalna muslimanska ostala slabosti, šta ja znam, prilagodila se tom društvu, da kažem. Tako da pogotovo danas kažem omladina, a vi ste većina vas je tu omladina, treba posebno pažnju da obrati tome. Jer se svaki dan nameću trendovi djevojkama i mladićima. Zato Muhammed a.s. nam nije ostavio u vjeri, čak i frizuru te kako mora da imaš. Čak frizuru. Imaš uslov frizuri, ne smiješ više pola glave, ne smiješ ovako. Ne smiješ ima frizuru koja sliči frizuru nevjernika. To je strogi haram u islamu. Kako god ta frizura bila. Ako se nevjernici odlikuju od nekoj frizuri, specifično za njih, kogod se ošiša na takav način, on je učinio haram. Jer mi imamo opšte pravilo u šerijetu koji govori o zabrani ponašanja nevjernika. Židovi su poslanika i samo Medini govorili, ovaj čovjek ništa nije ostavio, a da nije uradio suprotno od nas. O Muhammedu i sam govori. To je ponos. Nemoj se topiti, nemoj slijediti. Što kažemo u teđvidu, elif je slovo koje nema ličnosti. Ako je slovo pri njega tanko, elif je tanak. Ako je slovo pri njega krupno, elif je krupan. Nemoj biti elif. Budi slovo. Bez obzira bio ti tanko slovo ili krupno slovo. Ali budi slovo, budi elif. Poslanik kada sam kaže muslimanima, kaže, u jednoj oporuci kaže, la tekun imma. Imma je insan, ona elif. Nema ličnosti. Gledaš šta društvo kaže, on to radi. To nam poslanik sam zabranio. Uvijek mora da imaš svoj ponos, svoju ličnost. Opet kažem, islam ne zabranjuje da čovjek sebi priušti nešto od ovog dunjaluka, ali treba da to bude po nekim potrebama, u isto vrijeme da ne bude radi foliranja, oponašanja i tako dalje. Mi čak vidimo, draga moja braća, da neki ljudi ibadete rade radi foliranja. Ovo govorimo sada o mubahatima, dozvoljenim stvarima u islamu. Neki ljudi rade ibadete radi foliranja. Neki dozvoljene stvari, koji su preporučeni šerijetom. Više ženstvo. To danas postao trend. Danas sam ja, muškarčina, ako se oženim, to je glavni cilj. Više nego što mi treba druga žena, bitno je da ja prošetam čaršijom kad se ja oženim drugom ženom. Da me raja vidi, da pokaže prstom da ja imam 2 žene. To je moj cilj. Ja sam sve postigao time. Mnoga naša braća nema uslova za prvu ženu. On stalno zikri o drugoj ženi. Da zikri toliko Allahu, bio bi mi nezakirine Allahe kethiran wa zakirat. Od onih koji Allaha puno spominju ili Allaha puno spominju žene.
A ne ste god stjedneš, ta tema. Nema mogućnosti prvu da izdržava kako treba, da joj priušti jedan život lijep, nego štedi na svemu živom i mrtvom. I na kraju stalno priča ono. Jer kad uradiš već nešto, pusti to. A ne, kako se zoveš? Mohamed, mam ti žene, znaš sam. To je žalosno. Znači neke vjerske propise ljudi rade radi foliranja. A da ne govorimo o ovim mubahatima, dunjalku koji ljudi rade. Zato uvijek imaj svoju ličnost. Nemoj dozvoliti da se istopiš. Da budeš prikolica, budi kamion. Ti vodi kolo. Prikolica nema mišljenja. Gdje kabina skrene, ona za njom ide. To uvijek bude ti taj koji vodi kolo. Razmisli glavom svojom, nemoj slijediti ljude, nemoj sebe dozvoliti da do toga što većina ljudi nešto radi, da ti to radiš. Nama Allah kaže u suri An'am 116. ajetom, kaže وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kada bi slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te od Allahovog puta odveli. Tako da čovjek treba da traži istinu i da bude ponosan s onim što ima. Da bude ponosan što je musliman. Da bude ponosan što je Allahov rob. Da samo znate ono što ne znate. Od situacija koje se nama kao dajama izlažu, od porodičnih problema, materijalnih problema, kamata i ostali stvari koje vjernik nikada ne ulazi u njih, čovjek samo na tome da zahvaljuje Allahu, ne mogu zahvaliti do kraja života. Gdje čovjek nema izgubio na kocki i familiju, i ženu, i djecu, i sve. Ili izgubio kamate, tako isto. Zato kažem, mi nekad ne znamo ocijeniti ono što imamo. I omalovažavamo to. Danas mi jedan čovjek kaže, neka Britanka primila islam i kaže, čitam članak od njoj, kaže, vidi subhanaka pokrila se kako treba. Danas se čudno, danas se pokrila kako treba. Kaže, naše žene, muslimanke, neće se pokrila kako treba. A ona, kaže, u vjeri se rodila. A ova, kaže, kad prihvatila vjeru, prihvatila kako treba. Dok kod nas, uvijek traže način da sebi nešto olakša i da ti trendovi. Zašto hidžab nije šerijatski? Zbog trendova. Samo trend je u pitanju. Ona ne može da sa šerijatskim hidžabom bude u trendu u društvu. Znači treba da otkrije vrat, da otkrije uši, da pokaže minđuše, da hoda, da se naparfemiše. Znači sve te šartove hidžaba koji su u šerijatskom hidžabu ona ne može da primjeni ako bude prava vjernica. Bilo koje žene. Ali trendovi su bitniji nekada zadovoljstvo ljudi od zadovoljstva Allaha, gospodara ljudi. Treba uvijek gledati da zadovoljiš Allaha. A ljudi danas su to zadovoljni, sutra nisu.